di yana tunan kana rampe to pandita pa hikmah maka dah nigi baca apa surah aga wasyams wal lail qul subra bil falaq qul subra bin nas apa surah dibaca ko melo labo matan nasoy sekitar 7 menit melo na ta mga ribi ya ko latunya to pa surah ta baca barakana najami to pandita itu berdasarkan amalia yang turun temurun nigi baca ya tude na patu tudalle na pada we busi. Nah ya kusampajang berarti alewe tuh. Kusampajang berarti alewe. Magi nakada alewe, na sabaya tu sampajangi ko tumak bicara syariah berarti as-sopana wa takalewe. Iya ko tumak bicara hakikat berarti as-sopana jiwa. Nah ya ko jiwa supaya tanha anil fahsya'i wal munkar. Aja nakibua dosa. Iya naro as-sopana jiwa. Iya to sinareko hakikat berarti as-sumpana rasa yana riyasan mi'rajul mu'minin pekui carana na alewe tulipada ko angkay hadare ko Allah Ta'ala tapi iya ko ma'rifat ko sampajang berarti napatagdeng ni alena iya mi angka pongin jadi marajira jitu ko kuromatu tingkatan na yana tu ko patareka na dapi ipuncak ma'rifat maka dan itu harang ni mas sampajang paham ya. Jadi makanya itu kopat tareka di puncak ma'rifat harangi mas sempajang. Iya ko mas sempajang ika pere magay. Na sabak iya ko makanya iya mas sempajang berarti napisah kangi alena si bawa pun na. Na iya mas sumpay tepak mi si bawa ru. Na iya ko alemu mo enggak berarti mo enggak i alemu terpisah. Sehingga makanya iya ko nangga alena mas sempajang wati ka pere. Yan ro na jajaja ta salah paham nga. Angka tau makanya berarti ko dena sempajang berarti justru ka pere. Kalau kita mengatakan, dia na mungkin masumpa kak kinitannya pun Allah Ta'ala malingak peringaran. Dia tahu na mungkin masumpa kak kinitannya pun Allah Ta'ala dari ruhnya. Wa nafahtu fihi min ruh. Yang dia hembuskan. Jadi kaya gaya punay, dia gaga. Peringaran puluh kumi pun Allah Ta'ala. Watak kalewe puluh kumati pun Allah Ta'ala. Peringarannya rasa puluh kumanin pun Allah Ta'ala. Berarti alena punna. Ya kumakaraku ya punna. Berarti kepere ko. Yan na tunakala. Ya kuya masampaja kepere ka. Tapi, agay pala, atan na pun. Nah, kaya begitu. Yan na tunamega tahu salah paham pak. Ya ko nang kalinga bawa mi tahu maka iya ko masampaja ka pere berarti wah dia na sampaja na tremega tahu dia na sampaja na sabak salah paham. Ini penting saya luruskan dulu kalimat-kalimat yang dipakai orang tua dulu. Tapi upasangi itu bicara tareka, tania bicara syariah. Dia nawat dingigat telok ko syariah. Apa iya ko upasangi ina tu nakada angkai na de inangka. Iya ko maringerani berarti dia na ringerang. Iya ko dia na ringerang berarti maringerani. Itu mana saulun itu? Malah selalu kaya yasak ko makade angkay na de ya ko mingar ya ko angkay po Allah Ta'ala ko paringaramu di na mungkin mingar sewa-sewa di na mungkin mingar sandalamu ko mingar po Allah Ta'ala tapi ya ko mingar sandalamu di na mungkin mingar po Allah Ta'ala iya na to nakada angkay na de inangka ya ko angkay paringaramu lori ponge mingar berarti tak dengilangi tapi ya ko angkay langi pasti tak dengi ponge iya na to nakada angkay na de inangka pahamnya. Tapi dia nulis metai tu, ya kau Allah Ta'ala ngerak, dia nulis metai. Apa kapan metai, yang itu disebut syatahat merena itu. Tidak bisa lama, makanya kau mas sempajang. Ini mani angka onroy yang penting dia na kosong, aja na kosong. Takbiratul ihram apa si supungi? Watak kalewe kedo ya hemasom palimewe, paringarangi pengololori pong Allah Ta'ala, penat dinge merasakan kehadiran Allah. Kasih lengang. Leng itu penat ding. Lengi peringerang. Latina manawa. Gitu. Dia jalalo tanda manawa ya kumakalaki makui kapa model napung ya mana manawa niya tu. Iya kota pakai bentuk nih berarti Allah sudah berbentuk. Nih aku berbentuk berarti angka pamulan, nah angka capak nah berarti itu tidak boleh. Nah sabak laisa kamislihi syai'un. Jadi peko boleh merasakan. Yaitu pun Allah Ta'ala irasa nih. Tanya mata ulu melo ipake agak pale mata batin. Jadi aku to kayak betul ini mani komiki mas sampaj. Ya to moto itu riolo nasaba nak guru ye apa ya to ko agama telu. Kajian tauhid. Kajian fikih. Napa kajian tasawuf. Iya ko kajian tauhid ilmu na teologi sana. Iya ko kajian fikih
ilmunya itu hukum. Tata cara sholat, syarat sahnya sholat. Oke itu menurut. Iya kok ilmu tasawuf itu masuk adab, akhlak. Makanya kok makguri tauhid, na dena sampajang. Tidak masih surangi belisi. Maksudnya, jadi ya kok makguri tauhid, ya sangi ilmu tauhid, ilmu misangi puangnya. Ya kok nisangi puangnya na dena sampajang, ibalisi lopo nanya tuh. Apa ibalisi mengenal Allah tapi dia tidak sujud. Gitu kan. Jadi aja tak kada, matandre pahanna tapi dia sampajang, salah itu. Betul memang malah dasar. Apa ibalisi makwa nisapun tapi ketika disuruh sujud dia tidak mau. Yang kedua, ia tahu sinare komatandre tisangi ahlak. Hakikat tisang. Tasawuf kita pahami, tapi dia ni risang, dia tu masam pajang. Ahlak ini makanja. Agak beda dengan kapire. Makanja ampena tapi dia nasam pajang. Nah iya di salangnya angka aturan na, magampa aja ko ceki masam pajang pak. Maka gampang. Kau kata makana, mari kita angka kewajiban. Magampa ko ceki masam pajang. Aja mana ta salang, dia nata sampajang. Maka gampang. Gitu. Iya kau kata makana, masih yan ang kaparenta sa pajang. Makana magampang. Salam mumpay ang kaparenta. Aja dari mencegi salangnya. Selesai. Dia kagak babamu ko dia mencegi salang. Jadi ya kau kata dia nasam pajang pak. Nah, maka dia may masampajang. Aja bawa musalam. Apa ia musalat konsekuensinya angka. Tapi ya kau dia nasalat, urusan kali penghalatale, urusan. Nggak makilo. Jadi ia kau salangi konsekuensinya angka. Nah, sebab magai, ya toroke apa angka rame tonrin lau matu. Kemudian, ia kau matandre pikin nate, makanya ipahan hukum-hukumna. Nisa tata cara sholat, nisa makanya ia rukun na sampajang, nisa hukum-hukumnya. Tapi tidak mempelajari tasawuf. Itu bahaya. Apa alena minasa cocok? Bahaya itu. Ay ko ahlak na degaga tahu pak, maka kanja sampajana. Tapi dia napakalabi pada narupa tahu. Madari na lapo bawang utu ko man. Gaga maluta-luta. Makanja ilmu pikirna tapi ilmu ahlaknya hilang. Itu bahaya tuh. Itu kan. Jadi iya tahu pak disangang makanja tak boleh manang ya. Guru manang nih. Guru ki ilmu akidah tauhid. Guru toki ilmu fikih, guru toki ilmu tasawuf. Ya kok tasawuf itu adab. Ya kok fikih hukum-hukum. Nah iya na sampajangnya pak. Mega je tahu. Na mau fikih na masalah to. Apa iya tu sampajangnya ang kayasan rukun kauli. Mesti nalapakal lillah. Kikero. Fatihah. Di nawat di Fatihah itu dia na kedo timu. Sinin na ulama fikih. Maka nang kataw mas sampajak dia na kedo timun na. Dia na sa sampajang na. Magani. Na maka apa ay kataw. Allahu Akbar. Awe mata musumi dito ka ko ni pakedoy timunta ipakedoy bismillah masausaw makadeha desa ekonomi ta masampaja pade titi majarajo oninna malaje ko kay ti majarajo ko wae monito makwatu masausaw nang kalingan do chile chede tapi iero ibaca nareko iero rukun kauli kega Fatihah makor ibaca pero dia na cocok tomang makobawa itu sampajangnya ko lalangati mi masih jam memang ya ko toatin ko sampajan ada ka palawangan na teka kasi sumpu-sumpu pada mi ko kataw mangaji na lalangati masih jam tama makan mangi bawa mi makotiha iya na tu nampay isuro ki korang warat tilil Qur'ana tartila dito na kada ko parenta na gamay paroy mabalo yang kalinga sa mo de ipakanjaki ni bacana batungan na makanja manuro ukurata aja to siya na standard na to makanja may masada na yala makadaya de masiri ka pa makakanja sada na yano na puangi mato malingi sada ni samo makada makwa kanja na sada na makko may mamiro ito aja na di pasay na sa masiri-siri ka sa de na puang Allah taala mo mangkalingay Nesa makadam se kometo miro sa dawaling ni makometo miro marum naro aja nakan katuto makruwi nya mo pasadiang kalinga nya no macano sa dana na mawat na nabitang katuto makoro makakanja sa dana nesa nabitan nesa saba kato sahaba makruwi de baja pada kanja na kami matudo to iko to tudang macurita maparomo sa dana tapi to ako yung mga hoy makarasa yang kalinga makomi matiyalin ko po Allah taala aja na tamasusah sa dana meto si jajiang ngi tapi ipakanjaki ro manuru ukurata kemampuan ta pada miya sang husu tu sesuai kemampuan ta maka na makomi ya ule makoni sa puang maka na makomi to mi kemampuan na iya nisa
pada je ko nak sekolah tu isuruh mak jam maka dia ko si di meter na bingku mako memang apa nak SD ni kasi. Yo ko tahu malopo na nasi di meter maka makalasi ni. Ini makiro. Jadi ia kok sesuaikan kemampuan. Ia na tu sampajange duan rupa ang kasampaja sanrelan sulok ko Allah Ta'ala na ito masurag. Ang kato sampajang nabitay pangakuang. Sampaja sunna asan na. De to gaga nabi pa ipapadapada nabita kadudukan na. Ia nabilang na perintah po. De kaya sama kada perintah nabi. Perintah po niya. De to gaga pasanrelan ko nabi. Ia na tu ampay satu-satunya nabi yang bisa memberi syafaat cuma Rasulullah. Nasabaang ka ibadah pasanrelan ko na. Lagi na biasa sampaja sunna. Sampaja sunna tatul masjid. Dito to makara sampaja paralu tatul masjid to. Di nang kato. Tapi kan pada mi bacana. Pada ka bacana. Agi baca ko takbiratul ihram ke iya mati baca ko to sampaja loro. Do iftitani ya mato. Rokok ki mato matahaya ya mato. Gerakan na pada moy. Di nakade ko sampaja sunna tatul masjid. Aja na to rokok to masa to sujud bawan de pada akan membedakan. Yang membedakan niatnya. Yang kedua, sandarannya itu ibadah, semua perintah Allah tapi ipangakui nabi ta. Nah, iya na rumatu sunat-sunat eta jamaah itu tala poroloko tu nabi ta angkat loko po Allah Taala. Iya na roloko nabi ta na tu mancaji syafaat. Iya na tu nak nabi ta. Ya komelo ko sibawa ya akilalan na suruga pegay sujud. Masuk nero sampai sunat. Tanya sampai perlu pak dia nak ditambah sujud na sampai perlu. Iya kok apa ni? Dia nak dimakan namanya masa di masa pejalur mereka pagan 12 dia biasa. Tak ya pak, iya kok sampai sunat wadi. Angka ya sampai sunat mutlakah. Ulo ko manidi neki jame sirat wadi. Magalagala ki masampaja pak. Iya tu sampajangnya dong. Pede meja idon na pede makanja. Ini nanti ampai pak ko makada ko pura ki masampaja mangaribi. Aja na haji. Loh, kita pura masampaja mangaribi. Aja na haji asam paja sunat ki. Apa rogi kisah diko dia na salah tapi aku ya rogi ki apa angka sampaja palawangan na mga ribi isay makaraki sampaja sunna awabi na pada ko to masampaja sunna 12 taong itana na iya ko to mangaji na mo ibaca 10 gesok de to nule dati apalan niya jadi angka tu ibadah pas dikerjakan pada waktu tertentu pada kok bangi teh wading isa mangaji tapi rogi ki aja tangaji kok bangi tawe aga pale ibali bangin apa ibaca doa sesudahasan supaya nalingi syafaat nabita. Wadi sa mangaji, wadi masampaja sunat, tapi rogi ki nasabaan ka ibadah pas. Tabahan ito? Iya ko di mo patapahan makunrutungan. Jadi angka jadi maki angka ba ibadah pas pada waktunya. Apa tak bagi tu waktu ya to si komelabu matan nasoy, aja to siya tas sampaja. Aja tas sampaja. Kumelabu mata nasoy na macala mata nasoy kan kalabun na iya tas sampaja ina natin niya nabita na pemaliangan makida na macala mata nasoy kan kalabusisan na namo ile joko ko tiyak tetu isuro ta suro na patame na mo ilala patame aja mo suro maculi tutu jandela mo tutu pinti aja na tama jingin na sabak disebut tandu setan masuma nang ijing ko to pa na pimi masumpa idi isuro ni tama yupi dia na tanapya masuma selfie aga na sunset setan tapi dia tu nak kata tanduk tedong deh, sesak. Tepahang ya? Ya dia na melo labu matan nasoy, nasaba waktu na nijingi masompa. Ang haji ni ini, yan na tunang kanarampe tau pandita pa hikmay makada. Nigi baca apa surah? Aga, wasyams, walail, kalau surat bil falak, kalau surat binas. Apa surah? Ibaca ko melo labu matan nasoy. Sekitar 7 menit melo na tau mangaribi. Ya ko latunya tepai surah tabaca. Barakana. Najami tau pandita itu berdasarkan amalia yang turun temurun. Nigi baca ya tu na petu tu dalle na pada we busi. Tidak terputus. Apa surah? Wasyams, walaili, kalau surat bil falak, kalau surat binas. Tapalakmu ya 2 itu? Oh iya, alhamdulillah. Wasyamsi wa walaili, surah ke-91 dan 92. Sidep ya tu. Jadi wasyams jolo, napa walaili kita baca. Napa kalau surat bil falak, napa kalau surat binas. Iya kau anak masih sekolah, namo 2 surah na baca. Wal syams dengan wal laili. Maca ya tu diberikan kecerdasan dari segala arah. Dia nasi rupa minunri maca. Tapi melo pilabu mata nase aja na sampajang mengaji bawang. Ya mion na ko pura ni mangaribi, ya ko ya wad bisa mengaji ki, wad ditabaca waqiah, wad ditabaca tabaraka, tapi amalan paling bagus salat sunat. Ya sani sampai sunnah awabin. Kan jalan dah ya. Nah dia gak tahu mulai masa sampai sunnah 12 tahun ngetanang kagak. Dia gak. Apa ya dampingi dosa 50 tahun. Sebenarnya.
Nih aku mengaji, makanya maka ada melo apa kak baca ya suratul Waqiah Ustaz. Maka gampang asam paja sunnah nih tali pengumpu. Nah maka gampang tuh. Magampang tuh. Maka dia apa lagi? Patatungan nih korang. Napa ta baca? Wadisa ang kalalo pendapat. Perlu ko pangulut ta Abu Hanifah. Maka da napa ita korang ni katani dua sabu ni apalan. Jadi ro pangaji pa aja na tuli HP. Manu ita moderator ni ita makoko tuli HP man ito. Aja usahakan ni na korang. Korangnya tala tapake aja na HP. Magay di na pada tuh di na pada. Walaupun ayat-ayat di dalam handphone itu dihukumi ayat-ayat Quran, tapi handphone tetap dihukumi bukan Al-Quran. Ya, jadi ayat kilalan na HP ayat Quran. Tabaca berarti membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi HP tidak dihukumi Al-Quran. Itu jadi si salah. Itu. Jadi tapahangi. Kemudian waktu angkat tu waktu cek de imondrin na subuh de to na wat dito masampaja de na wat di pura ni masampaja subuh tama pi waktu salat sunah Isra na pakiwat di biasa ubah hasok ko ramalar tu na biasa ro ramalar maka dia tu salat sunah Isra pa ang kedua telu tau pandrita maka dia tu sampaja sunah Isra adalah salat sunah duha di awal waktu ya ko iya berdasarkan pembacaan dua telu hadis ubaca si bau penjelasan ulama saya kurang sepakat. Maka dia kuyar sampai sunnah Israel duha di awal waktu. Magay, apa si salana? Ia sampai sunnah duha, wading jama ko bola. Di awal waktu. Tapi ia sampai sunnah Israel dia nawat di salim masih si salami man. Yang kedua, ia sampai sunnah duha di awal waktu. Ya kuyar duha ko hadis dari Anas bin Malik ayat kursi ke-10 rakaat pertama. Napa kulu Allahu aka 10 rakaat kedua. Bisa mau terjamu ya kan? Dia benarkah? Wah. Ini hadis marfu. Biasanya hadis marfu hadis yang disandarkan langsung ke Nabi bukan ke sahabat. Dari Anas bin Malik. Maka dia Nabi tak nigi mas sampai sunnah duhari pamulawat tuwe 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah Fatihah ayat kursi aka 10. Rakaat kedua sesudah Fatihah kul Allahu ke 10 maka ia tu tahu pasti la ya masih aku pun Allah taala nabi ta makada besa mo tajaman niya ro depa tak gangkul yang inamuci cemmi yana tunang kapasan na tomato tadi lo makada pa aku to pandita mak guru berdasarkan hadis ini nasa jamalalu ya nak sampai japam masewe namuci cemmi upuramuku ya masih yana tu beso pasangan niya makada aja lalu na de tajame sampai sunnah namuci cemmi sa umur hidup. Jadi magampang mo to ayat kursi ke 10 to. Salah paling kali ngakamaki maka nakamaki surah Yasin ke 10. Marana itu. Paangka jamaah aku nasa we malampe-lampe tustas ko surah Yasin ke 10. Ken dia mak guru tadi. Tu makadami ayat kursi nasa surah Yasin. Jadi ayat kursi dibaca 10 kali. Tapi cicam ni mak bismillah. Kulu Allahu ke 10 wat dingi patung ke bismillah. Paham ya? Pangupuna ya roh. Iya to si ko sampai sunnah Isra pangupuna alam nasra si bawa duha si salame man ni. Apalan na si salatoy ya ko sampai sunnah duha di awal waktu pamase ya ko sampai sunnah Isra pada ko tolo umrah dan haji bersama Rasulullah 3 kali. Si salah yang keempat Pak doangan na sampai sunnah duha ya Allahumma duha ya to si ko sampai sunnah Isra doanya itu adalah nur si salah. Jadi kalau saya bukan memang silangan memang tuh ya. Iya. Cuma sampai sunnah Israel terikat oleh waktu dengan keadaan. Dan wak di salim masih wak di muki masuk mimak jenne. Ya ko duha, namo ko pi kantor ini jam. Wak di ko pasaya ga ko to mak buka to ko to masampaya jolo napi pamulay mak balu ede na marigag. Ya mi ko pa balu mano kiname ga tay mano aja na ko ro. Jama me manginapan jong ka pa angka to. Iya, jadi onron ta makanya mapacing. Makom itu sampai jangan. Kemudian maka kaon na angka ibadah disandarkan ke Nabi. Saya sering sampaikan begini Pak. Maka da to mau pak kita bersyukur sekali.
Iya ro nabitta suku-suku mi matopat tulun na napamati. Suku-suku. Jadi sinin na calay wadi ngayon roy masolang, yon roy icala, puramana ni nabandun nabitta. Makanya itu Isra Mi'raj Pak, maka dari po Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina. Nah, iya loh. Ya kung kataw makadamagi ni oli nabitta. Sitongan itu sampayang hadiah mi. Iya po ko linuriyahu min ayatina. Apa iya ridi melo iyola lalakuburu sakaratul maut lalakuburu pada masyar siratal mustaqim mizanullah. Di mana yola romatu? Kemudian antara surga dan neraka. Iya mana Romeola? Pole mana ni Nabi Tamitay? Pole mana Nabi Tamitay? Iya na to ampay makana linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan na sabaya Nabi Musa ya curitam mi surga, deni pitang. Nabi Ibrahim ya curitam mi neraka, deni pitang. Iya Nabi mapamulay lang isi dilatu pitu sampai ke Sidratil Muntaha bahkan ke alam istawa. Letu. Si runtu langsung si Bapong Allah Ta'ala sipak bicara langsung. Nabi Musa kan kami sipak bicara deni te pong Allah Ta'ala. Nasabak ninlaw na deni pala maka pong Allah Ta'ala dia mulai napay nur na Nabi tapi tamak betu buluy marana Nabi Musa dia mulai. Iya Nabi ta yoli ipita suruga ipita neraka kecuali kecil di Nabi pa angka ko suruga makukuha. Kung menurut riwayat. Kecil di Nabi kan ko suruga Nabi Idris. Magi nang ko suruga nakalasyan ni malaikat. Iya. Nakalasyan ni malakul maut. Apa napodangi maka dia malakul maut. Mapadi ka ko tumate. Maka dia malakul maut mapadi. Asa mereka coba. Maka kalau Allah mengizinkan nasang ilaw permission ako pong Allah Ta'ala. Diizinkan oleh Allah icabu nya mana narasay. Sen na puri udu nya mana pura mereka nasangan neraka lo neraka mereka mi neraka. Pertama neraka macam ni dia pernah nacan ni nasay masuk ka dawa ka rajing jam-jam pun. Maka rajing onro dia nulay nasa bawa ka law suruga. Itilaw suruga cia masuk. Napodangi mereka nasa ya aku nak monro dia no masuk maka mereka dia na coco. Dia nawad di monro tek mesti boleh neraka jolo nasa wasa boleh di si babon na. Podangi po Allah Ta'ala maka din kero tamu dia na may masuk. Napuji nyokoro dan dia tinggal sampai. Iya, itu Nabi Idris itu. Iya to na Nabi malolo jempu inabitta. Oko lagi. Nasabati jempu ka Nabi Adam to. Langit pertama kami na Mariawa. Padahal onron na Nabi Adam ka pala suruga. Mga katandre onron na pa naloko onron kami na Mariawa. Iya na to ampay nabitta si runtu naburay atin na. Pada mo kung kepala dinas manca di guru sekolah ngapat di ulu itu. Kepala dinas pendidikan napi paca di staf. Menteri napa manca di sana. Manca di petugas biasa. Merajing. Iya ko masyarakat biasa manca bupati. Dia itu nama susah. Maliomi. Tapi aku bupati manca di rakyat biasa. Iya na tunah kada tahu panrite. Iya kong kataw no onron na lo musiaray. Obati hatinya. Tahu pura sogira dan atap pabangkar ro aja lalu tama bila. Ayo po kataw kasi asi na sogi aja mo tama lada man. Pa manyamamu itu. Ayo po mi kataw pura sogi na bangkar ro elawki. Ya ko dito nagagataw miti na suwi pat di paya kasi asito na. Na makir. Jadi akong kataw pa makanya sitongan na pa iya patuto sukura ko pa aja batang. Iya. Terpilih mancaji cama aja ta syukuran. Apa itu fitnah? Pa aja pi mancaji cama na pakai syukuran. Karena terbebas dari fitnah. Iya. Ya kok kepala sekolah ki aja syukuran, pa aja pi. Iya. Makomoga po sidra? Tamali. Oko ni masalah na. Iya. Mega to gaga je pa sigilingan ko kampot tapi makomana mo je bita. Mega gaga sigilingan keka. Iya ko tahu sogi maka majasak ka. Iya ro to kasi si terima kasih sigilingan ni. Tahu sogi mat terima kasih ko tahu kasi si ko nak terima sakit to kasi si. Aja na dito sogi maka terima kasi si. Terima kasih. Aja na iko. Magay. Iya to tahu kasi si ko de na terima sakka na tahu sogi de na madosa. Tapi iya tahu sogi ko de na ali tahu kasi si sakka ta madosa. Maka dia berterima kasihlah kepada orang miskin berkat dia engkau tidak berdosa. Yo puidi tahu kasi si kasih puang. Iya puang. Kepuang. Sigilingan niya to? Tapi mega to tahu sogi nasa punyo na tahu kasi si borona. Dito na malingi dito na din sa terima kasih begitu. Mestinya itu terbalik. No? Pada mo itu ko mangaji tasaw. Dito ka tahu sikit. Kagak tahu sikit. Di kagak, maka dito pandite tahu mangom itu engka.
Yan ang katong makadasikip pa yan, makari ko magala minlaw. Aja nang gari minlaw tanda din masikip. Makanya bab tasawuf itu tidak ada bab kikir, yang ada itu bab tamak. Nasabah rezeki itu cukup dan lebih, tidak ada kurang. Jadi aja na minlaw. Ko ya ti pakai maka daw na minta bantuan. Dia naman tala proposal. Itu. Kan begitu. Tapi ulama kita kan dari dulu kalau ngaji tasawuf begitu, Pak. Masih sampai toko. Makanya kung maguru te tasawuf, napala nila ko pikir, na namanya masalah. Bicara hakikat, nampak bicara lahiran. Angka to bicara lahiran, natalila kolot hakikat. Masusah. Iya daftar jantungnya, Pak. Napa kini tanah sa mabolo wiri matana, kan na jantung. Nanti napita jantungnya. Nasaba na siyang ang kakoneksin na. Iyo po kumakumati ito sitongan na hindi. Dalam kehidupan begitu. Napairita ka na tao din na huso masampay. Nakato masampay niya makakedo kajili-jili. Ni samana labio, rumore, anyo, rumalasinga. Ano kaya ito masampay niya ni samana tumure? Dito ka ko? My God. Dito na, yan na makedo, limam mo. Di na maghuso, ito. Iya, makutiha aja na tumabela maradasa sa pirioto na sa pirioto tuli ka jili-jili. Di na fokus ya tuh. Iya. Makwiro. Usaha ka itan gari taw mahape ko fokus ya. Madari itu da mo buat te ko si dape na dito. Sampu pinasaga ro. Si dape iya Nasa fokus makumati itu agama. Iya na fokus matokyo ko sampajang. Di na to ka ganggu. Ina to nakalaguruta ko kataw makaruk kana dito husu. Na mo di na maruka dito husu. Alasan itu kare mana kata masa paja tulita we minaw na magay nasa baok ko milahiran ni monro tuliya mi romelo na pakanjaki bacana de na pakanjaki asi din na si bapuangnya ina to nakada hudurul kalbi ipahadir iyat irasakan ni kehadiran na po Allah Taala kan kamu anta abudallah kana katar sumpay po mo pada komitay pakwa ni ro coba ni kare Allah maka naita ka ito, naita ka rokok ng kalingi kong paupo. Yan ito, ampe ito, berbisi-bisi dengan Allah. Ya ko suju ki maka suju ka riolo na pong Allah Ta'ala. Itabacan, subhana rabbiya. Ya ko pwede ito lemis sa gibatuangan na. Atita na ito ni maka Allah. Allah. Apa sikirin na ro ito Allah. Tapi Allahu Akbar. Aja na lappa irilalang Allah. Napatulipin na dingi maka naita ka pong Allah Ta'ala. Tulisi sambung ya ito.